Biyag ti tao. Barumanen apagadalan nga istorya wano drama ti may patangatang ita agundaway. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Makablawan man pay ni Eliseo Garcia, Leticia Ancheta, Vilma Eusebio kini Ma'am Leonora Bautista. Kaya titahin tayo nga rodin danggan ti episode 293. Dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Naimbag nga oras mo, Mesay. Mabalintag pasyar. Saan? Diyak pagan ano apasang bayan dito'y balay tikaskan ka, Gardo. Ha? Ala, agawid kan. Sayang lang ti oras mo amang sarong karkanyak. Kan may sa, addan nobyok, iso nga awanan tinamnamam kanyak, Gardo. Nanang, ada kadwa kasing mangpat. Ni iCard, nobyok. Ha? iCard, ni Nanang. Naimbag nga oras yun, Nana. Ay, kastamot, barok. Sige, sumrek kayo. Nabayag kayo ka din nga gamam mo iti insangpit mo lalaki, anak ko. Nabayagin na gayam ko iti social media, tatang. Kan dua alawasan nga gaya nayat kami. Anya? Kay kaano nga gawin? Saanan nga gawid ni iCard, tatang? Agnaadan dito'y balay. Anya? Agdin na kayo at di kayo pinagkasal? Agkasal kami to, ano da kwartami, tatang? Awan pa'y urnong mi. Ay, Di yun samat kaya tinobyo ka para kanyak. Nasingpat-mat ni iCard, tatang. pasensya kayo. No maibagak ti kapaliwak. Ngam kaslasaan ang mapagtalkan tinubyaw. Unay kayo, matan. Amon nyo pa'y matngamin nga umuna ti ugali ti may sa atao, Sayo kad ngan ti kinatao na. Daka mo, Mesay. Ngam talagang adayo tirik na kiti deja tao. Palagkaw-kawas na lain, kaya magustuanan. Kaya uwang gayam. Maklon na ka dit, anak mo. Wan, tatang. Tadamo mi pailaan nagamam mo. Imbagakon kun kuha na amay saka single mom. Kahit Nakasagana ka numat ngagbalin nga mati anak ko. Ipatag na ka no kaspud no nga anak. ay, sapay ko mga raw takasta, anak ko. Mangantayon ay kan, nakaluton ni Nanang. Pauna ang munda na ng kantatang mo amangan, Messi. Mauditan. Ha? Apay ngay. Umay kikit din, tapno aglalang lang tayo kada Nanang kantatang amangan. Mabayi na ka makisang kadakwata. Isong agpaudit ako man. Sige nga, Rod. Inak ibagang taumunadan amangan. No adda ko makwarta. Uray datantag gastos para iti panagkasarda Messi kan tinobyo na. Kastabi lang, tinapanunod ko idita mo. Unak pa yan, nagdiskitara kiti pagkasaranda. Ngam orasan gaya may. Anyat kayat mo asawan lakay. Sanay, tadyak kursunado tayo dyan lalaki ang parang itanak ka. Adayaw tiridnakin ko ara. Kaslasan na mapagtal ka na tao. Sa pahiawan trabaho na. Jagat anak tanti manggad para iti pagbiagda. Naglaingin nga. Uray ata nagagatmat nga agaw awir ni iCard, tatang. Uray awan trabaho na. Kaya mo asawan, sikatag trabaho, tani iCard tiagaw awir, kasta. Ay na, adun ti kasta ita, tatang. Jay babae ti agtrabaho, ta jay lalaki ti agaw awir iti anak da. Anya? Ay, anak ko. Amangan lumaulit inapasamak. Nataer na iCard. Ang mga nulukwan na kantulang da dyan lalaki. Ang mga nusalasik ka tinobya na. Anyat panagkit kay tayo itinobyok, tatang. Manangan lilaw? Nasingpat ni iCard ko naklangarudan. Di mo pa'y una maamo, anak ko. Nalaka, tiagin sisingpa. Nalaka, tiag pamarang. Basta nasingpat ni iCard, tatang. Period. Day talaang ti may bagak. Nasaya tadakan, Messi. Nakaluto akon. Mabisin ka din. Saan pa'y iCard? Madamdama pa'y, tagi na naakpay. Ala, siya kung ti mangikat iti sapatos mo ba kahit, Nagsingpat ka talaga, iCard.
Iso nga ay ayatan ka unay-unay. Ay, ayatan ka met, Messi. Ayan ti anak ko. Anak ta ko na ma. Ada je silenta. Agay ayam. Ano sam nga awawiran ti anak ko Tani, adamat trabaho. Agresay na ko man ngam sayang mat. Ay, talaga sayang Narigat ti makastrag iti trabaho ita apanawan. Kasla kanya. Namin ano ako na nag-apply ti trabaho. Ang awan mo't lang mangawat kanya kon. Sana bali Jack baybayan ti anak mo. Anak ta ko na kuma. Agyaman na kay card. Ano sa kun ti sales lady jay grocery. Tanasing patmat dagiti amo kay jay. Sika ko mati kayat ko amanugangan ka daw. Ngam sa bali mo tinayat dyan na kami. Unya rin tata. Ngam sa nabali na. Maklon ko tigasat ko. Talaga siguro asan animisi ti para kanya. Huwag makidi abaraw. Ngam sabay ko mata sinaan ng tumulaang di dyan lalaki. Saan ba kaya di dyan lalaki para itanak may baraw. Nagsadawt. At dalay di balay. Ni misay tagtrabaho. Ngam isugi din di para balay. Madlawas sa daw di dyan lalaki. Apay no agsapol kamot iti trabaho, Barok. Adaak mo't ang mga awawir iti apo ko, me. Kuha, ada tayo uraya ka trabaho na. Ada pagtrabaho hanggang inton umay abulan pa lang. Kasta aya. Wala na. Iso kabayatan ti kawan pa iti trabaho. Tumulong ka mga awawir iti anak ni Messi. Ay, nasaya at nga rod kasta. Tanay, manumutlat sweldo di anak may di grocerya ngay. Basit laang, Barok. Iso nga agtinulong kayo kumaamang good. Una na. Agtrabaho akon, inton umay abulan. Man nakibiyang lawo na itagiti dadakkel mo, Messi. Masikuran da iti kaadak iti balayo. Ala, di mo ikaskaso ida ay card. Bagbagaman ida. Saan mo't akas siya ati pa nagsasaod na? Iparupa damot launay asaan dak akayat para kan ka. Mala, kasaritak to ida. Apay ngamin ayama sikuran kayo na awan trabaho ni iCard nanang. Ure awan trabaho na ata nasingpat mat. Iso ti mga awawir iti anak ko. Kan awan bisyo na. Adala ang dito yung nagtibalay. Ala, pasensya kan no nakaisawa nga iti nakasairan tirik nana. Nagdamagakla ang anak ko. Di kay ngamin makibibiyang kada kami taadamat trabaho. Saan kami matapapakpakan kada kayo? Ngam, tapnawan may bagbagayo. Lumasin kami langan iti paglutuan. Ay, nasaan ka di akasta, anak ko? Mala, siya kung tagkid daw iti pasensya. Saan na maulit dayjay? Makabulan ng tinapalabas. Di matlatag trabaho ni iCard lakay. Yala, may abaw. Di mong damagan dahil taking kwada. Tabangan magipulong man ang kinimisay. Kat gurain na tanto man ang tiyanak ta. Ay, makapasakit mo tar aramidan ti anak ta. Mas isakit na jay nobyo na ngamdata adadakkel na. Ay, kita garong kay. Ay mala. Sapay ko magarod, tagpaiso na singpag tayo dyan lalaki. Sapay ko tawan to ti pagbabawyan na iti udi na. Taga anong di asawa ni Messi, tata? Saan na nga asawa na jay? Tasada nagkasargal daw. Hindi minto ida pagkasaran nga ure anyat mapaspasama. Agdindin na damot ng tata. Ure Itaw dawat ko nga ron, asapin lang ko matagsinatan. Anya? Apay, paditi ugali di manugang yaw, tata? Diyan mo! Imbadlaw nga ginsising palang na dyan lalaki baraw. Agawit ako man iti balay mi, Messi. Di mat imbagak nga inton umay alawas pa iti panaglangan ko iti trabaho. Iso nga mintimbaga ti boss ko. Diyak pa'y mabalin ti aglangan ita, tanakalib pa iti may sa akadwami iti grocery. Uray da kami latang arodan ka ni baby ti agawit. Anya? Napatagan ti anak mo kanya. Kasla maikawak mo tano jak makita. Iso nga ikuyog ko nga agawit ti lugar ni.
Di ka madanagan, tadyak baybayan ti anak ta. Ala, ngam, di nakata sa pulan no, Rabi eh. Saan? Tadak man. Malaksid no awanak. Siguradong agsangit. Ngam, adak mo takadwa na. Sige nga, Rod. Basta agan-anad kayo ijay Kan agan-anad kayo iti biyahe oh. Win. Ala, isagana kung dagiti yawid mi akawas ti anak ta. Apay anak karubot da ay kad kanya po ko tabagay. Papananda. Awagan taman dya anak ta. Tanak ko na ni iCard nga agawid da iti lugar da. Katimpakada na kanukan ni Macy dya apo ko ta akadwa na nga agawid. Anya? Ala, awagam nga ro din ni Messi, bakit? Hello, Nanang. Apay ngayon mawag kayo, kat ni madamati trabaho. Pudno aya, pinalubusan ni iCard ang mangyawid iti anak mo. Anya kayo maton aya. Awan na talaga ti panagtalag kayo itinobyo kanya. Wan, imbagak nga ikuyog na ti anak ko nga agawid iti lugar da, tapno da kadwana. Ay, kasta aya. Sige nga, Rod. Bye. Ay, grabe matagiti dadakkel ko. Kaano nga tanga minamaklon da ni iCard ang manugang da? Awan na talaga ti panagtalag da itinobyok. Di dala amo no kasano ti kinasingpat ni iCard. Napankan aya ijay lugar tinubyam, anak ka. Napanak man kan saan, dakkel lata ti panagtalag ko ka ni iCard tanasingpat da ijay. Patsyak adi na baybayan ti anak ko ijay. Ay, makapadalag gameng. Uray ko man kadwada ka nagawin. No kastamit lang awan panagtalag yung itinobyok. Pumanaw kami langan dito'y balay. Ha? Nisa na kasta, ha? Siyempre, labit kayo pa'y anagam amoy tinay dyan lalakay. Normal lang, agdamag kami anak ka. Taintalik mo kinkwana dyan anak mo. Basta agtalaw kami dito'y balay. Sumapol kami langan iti sa balay apag naidan mi, tatang. Talaga, Jack, makontak ni iCard. Apay nga tan. Jack, maawagan. Kumusta da nga tan iti anak ko? Macy, naawagam ka din ni iCard. Jack, makontak nanang. Awan la siguro ti signal, iti lugar da. Apay nusurutam lang ni iti lugar da anak ko. Ha? Kwa, Jack, amo ti pang surutak kadakwada. Tadyak matamo ti lugar ni iCard, nanang. Anya, kunakman no amom. Anya nga address ayata sa pulan tayo. Jack nga rut amo, nanang. Nalipatak dyan bagana idin. Anya, ay nalala, awagan manan bareng makontak mon. Tatang, mananagan akon. Jack, makontak ka talaga ni iCard. Daitan ti bagbagamikin kami say. Natangkin ko mga minti ulaw. Hintay ko man nagpatulong iti otoridad, tatang. Sabali ti agparparik na kanyak. Madanagan ako ni ti anak ko, tatang. Ti anak ko. Diyos ko. Tarabayam ko mati anak ko. Di mo ko mabaybayan, apo. Ala. Agkalma ka lang, Luis. Di ka nagdandanag. Tama nga nun niya ti mapasama kayo ka. Sana bale. Tama na i-report tayo iti barangay kan pulis ti amay. Makitinulong da ka no nga agsapol iti apo ko, meng. Baro ano, meron ti umawag. Hello? Hello? Singa ka din ni Macy. Dahil na nakiti mapukpukaw ngoping. Wen, sir. Sino da ka di? Nakita nga may cellphone number mo iti na-post iti social media. Isu ngay nawagan ka. Natiliwan tinangila ko iti anak mo. Kaya't ada kami ti ubing. Anya? Sa dino di ayan yo. Ti anak ko, kumusta na? Pinasayat. Agsasarak tayo, balasan ko. Anak ko, agyaman nakita takan. Nakita ti post iti social media. Sakbay ngay masidag da di lalaki kada kami nga agasawa. Iso, anabigbig ko. Ilaklako na ti anak mo kada kami. Kampay di.
Interesado kami iti ubing. Ang kinuntakon dagiti pulis. Isu anak ang mag-adagos ti lalaki. Agiaman kami unay, sir. Yaman kami unay ititulong nyo, sir. Ay nanay, baglakit din. Tada kayo ti inasip ganday dyan lalaki, sir. Inturong siguro ti apo kada kami ti ubing. Tapno saan na may sagmak. Isong agyaman tayo iti Diyos. Tawan tinapasamak iti ubing. Agyaman nagtasim marungkar ka diti pagbaludan, Messi. Kailiw ka ngamin ng unay. Anay ko. Imayak, saan atap no makiiniliwakan ka, traidor? Anya? Inayat ka iti husto. Iso nagtalaga kunay kan ka. Apay nga inaramid mo ti kastoy kanyak. Apay aginandat mo nga ilako ti anak ko. Pagawanan na ko ma. Nakulaapan lang ti panunod ko iti. Isanudyo ko man ti darom yung kanyak. Saan ang mabalik? Ikarong ti bunga ti inaramid mo ay kind. Gapoy ti dayta nga inaramid mo. Napukawan anaming pinsan ti panagayat ko kan ka. Ala, mangantayon. Nay, anak ka. Nagadayaw tinakaiturungan ti masang mau. Pampanunutak namin tinapasamak tatang. Aging gaita. Kasladyak pa'y lapat dyan ang maaramid ni Aikard ti kasjay. Nagtalagak iti hustukan ko ana. Apay ana aramid na ti kasjay. Adal ka tinapasamak, anak ka. Di ka basta talag iti saan mo unay nga amwa tao. Nagpaituray ka ngamin itinakaro a panagayat mo kinkwana. Wen nga rod tatang. Aminado ak iti dayta. Nagbalinak abulsak gapukan ayat. Kat pakawanan ko ma, tatang. Nanang. Insaksakit ko day jay atawa. Jak dimngag iti pambagbagayo kanyak. Husto kayo gayam. Ala, huston. Ikagumaam ti mga barwanan, anak ko. Lipatan mo din na palabas. Basta inton maminsan, amumton ti aramidem. Di ka basta agtalag, iti saan mo unay nga mo a tao. Wala nang. Nagdagipakon akanayon dagiti pambagbagayo kanyak. Ala, di pagyamanan tayo. Saan nga intulok ti Diyos ang nagbaligi day jay nga Aikard itinangisit a plano na. Naimbag nga oras mo, Messi. Mabalintag pasyar. Ha? Si kamat gayam gardon. Nabayag adi ka imimay dito'y balay Ala, sumra ka. Agyaman ak, Messi. Inuray ko ngamin, makailiw-liwag ka. Katsabay ko ma, nakalipat kan itinapasama kiti kalabas. Wen, linipat kon day jay gardo. Nakailiw-liwag kan. Wen? Nakasta, mabaling ka di nga ituloy ko man ang tagaram kan ka. Ha? Nakamabayin gardo. Ngamin, pinapabainan ka iti kalabas. Awan kanyak na jayan, Messi. Saan ko sinakit dagi dyan yung bagbagam? Taruming baulat na ngamin tinalaos a panagayat ko kan ka. Gardo. I love you, Messi. Sigurado ka, kaya't naklat na. Nga orekas dyan tinapalabas ko. Uwan, Messi. Ora asino ka pa'y. Ayatin kan tulat ta. Basta, awan sabit Gardo. Naklunan na. Ikasar ka takos. Kas pamanagnag ko iti kinapudnukan ka. Kat nakasaganak matatumakder nga amat anak mo. Ibilang ko apudno nga anak ko. Nasingpat ka abaro, Gardo. Kan nagagat ka. Kat nagasatak. Tasyak tinakariknam iti ayat. Ngamin, noar arigan. Ano ti babalasang dita? Amabalin mo nga arman. No apay asyak pay laang tinapilim.
Sika nga na talaga tayo ayatag, Messi. Sige. Tangay, napanagkakmatan ti kinapudnom kanyak. Babain iti anos mo nagururay kanyak. Aklunan kan, Gardo. Ay ayatan ka mat. Oh, agyaman ak, Messi. Agkasarta nga ruder. Dumngag iti pamagbaga dagiti kakabsat, wenno dagiti naganna. Napatag ka kadakwada, iso bagbagaan da ka. Alaga ngayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y darama tayo. Biyag, ti tao. Insurat ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, Diyos dangina iti tunggal maysa.